awane ukoni se boge ga ke wo gala ga tu gwa pe ada fali abena za ga fa o ma able nugla ba ngi gla ge na woni woni awra 14 ni ba anyi bloge ma fo tisu aye welo gwe ma foto gla gi ya je tu la li ma lu bogalie je tu 14 nizu lu bogalie ta fata ge asi wo na ba je tiel ma isa na yin ga dusri je tiel ma je ko na ga digri ni ka o digri na le kya o ta be isa je ko ni isa ma ayana ma yai riti ala goni ma fa malama na wi ta ma breath right ana woni ga ni dwen inga brother woge property ti kagana na hitima isa na fa na pelengi nazo na ay woni ga dami va ga gra ay ba sa to ana fa ga ma vi na ya mukul va no jeko dan ga na si ga jeko ya wana so na zuru ba ga furi to furi no an ekoni to boy ake furu ni keni akane e furu ni foto furgwe mono awole ba jeko ziga iso alan woni ga jeko en woni apa na mazabu ma jeko bizeni awro ola se ba wena mo na ma foto ba jeko ziga mono azini agravete grataro ebesa we graba yingite batiro gizi batiro rema grawa jeko ma amaga zwini vizia gayodo yani mete patina ga wodo ama ni mete patu ya graba yingi ya temaro amazabu ima amaga si wo grawa ko ninga jeko an to ga vurunu anye woni ga jeko an woni afalibo anaru ewri yin valibo grawa basa kutubo ga fa go bagwete picture sagwe molo awe nawa jeko woni ga vuri katba pe ya rena ga numpa ba mi tinga ba tu furu ne jeko li ni tiezo kakabe ni tiere ma lamba an woni ga na do ha ni tiere ma recha ali ni ga tie kakabe ga ni no aka na do ha ni fizia aka na ga kwando fala jeko li ni at ga tie kakabe ga na do ha ni fizia je ga na ga dungu gele kana bla ri jeko ga furu nu to tu furu te pa ko gri te fizia ke anage ni alatini mo akwanda fala ga ni no aka dungu na sitima jeko e basa la mawlo mo yetia ka ali ni balagete bala grupu na ali ni wa seva bo ma ba gwe dwi anagro su bo be ama wa gwe na la ma be ayin ga frugula grawa ma grawa jeko ma na ma jeko liwuru we ga ni tiana foto nanugo jeko woni ga liwuru ken tala ke amiru diewa ni tiema isa zatu dwi ta furi wuro ta ru ta e furu ta e ruo na ke iru ga li diewo be na mo furu ko gla ngiri na taro zunu gla ke basa ba po ta jeko to so ya wuro ne mabokwe na ri no na sa poko yin tizo e basa we mana ga na ga jeko le na le ngana jeko ya ko ni ga kulo grata jeko ya woni ga tiang pita go ka e sanga puo no e basa ma ana magrabesi wa olio ni goni ke ba kete agrafal fama juni basa jekoma ama yara sigini tier ma jacob zavuli ni ma dare saga jacob ama yara sigire saga jacob zavuli ni ma ta yara sigima israel juwe ba ga ama masadri ni agra wo meliso gra jacob en nga vulunu zabui maga en woni ga jacob valbo jacob sa tier ma israel ali na tarbo zira mazo ali ni saga masa zwini marubaga ni met na tia gragevel oboga nurana boite de pada fanyo wero ya ni ma furu na fia na na ya ga grab furu ya bla ka grani nulu ga ni no aka adevalibo to atama jesus christ foto lolugwe mo awre nawa cheko na sigiti fabunu ga israel aduwa ga pugo kai frugo na dwini nge woni daga gra na toma jose e basa we na dwina dungi na ka yenga na do wabla e ba asu wa go vija bo ke sakawa na ga ni te basa tisiri la mo bidi gla jose e basa eze awa te banke sigo awa go siwlo o mani ama ade pa de wa bla ga so ade mluri te gale ba ama na mluri te tenisia wode te patwa antlatima jenti rati yawa so segini jiwo ga gawari be si owo uru ga bla pe te basa ke da wa tema ade plega jesa ni ada ke ade fanyungela special resistant je so dieni kawra tema aliga balageti tlame alitiga ti wosama je ko basa wa josema
awana tema Joseph mali awali ni mawa ba tiefu atia ba balaga ba tiefu atia li awali tema ba kesa so dia ne Joseph atena yeli so tema to ni waro adara pa tema sa tema bitiga segini kafinisia to rongi ma tema bitila titi please yeyizo glaki na amali babaga da sro ani ada de bolu ni wana ama ademopa ademala nutinga maga duoi kino na oso nutinga tabaga tu duoya teba sa tujusa mala na temaga zanu zeflogo zanu ya temane la na sege na sa nkoba tu close ya bligra pam tema fodre usu mabore na tsege na tida kawala watema josa za eza tina kawala ma po shuwa mu a dongi miaba esa gaji ayeworo kawala ino sa woro Fotolofly. Jete Josayane, tenak bati temala juni ta nama Egypt. Ketini temala juni temala ma na tezema potofa. Josayen ga nuga ga nguninda. Ni dwin Josay ibli sotepatu nga fawago. Juni na gan no fia ebasa apple e ma jumflo kegi ya mo saga duo ya sayesi na ni mete mazebe. Josa nga nu magwa wa gla. Juni wasa tema potofa nga zai wa Josa wa gwa magwa anwingala. Kigivar boga woniga Josa ga tana tigupuma Josa wa enga nuita ga twalu graba ama juni ngi agia gizia gible na ngaza uluge fokia alakeni poto fanga zai basa ala plewu a Josa lina ke Josa lina ana make dara na wa klekeni ke na ngeji ulo yitiawe anato na segeba asege na zirira siningi wo ali ama Josa ya agisima poto fa basa a Josa bidibelewu Fotolo sawai. Ya fa go na granu ewu. Ke tipi bidivelu granu no grave problem bidivelu. Tipi na bidivelu te ko manga bidivelu redwenti na te ka ta masage. Ke tipi ni bidivelu te na masage sele bini masage na duwe ingisia te na bidivelu reba oya na duwe yiri te na bidivelu mana te fanyo te bidivelu. Na ya ga bidivelu te fo te basa teze. Jose basa o te ma ama gra ko ne vli twa sigizulu la. Vli twa se fe la nuya ko ne vli twa shulu la. Ama afsegi te suluma. Nyaga te bidivelu te se ba te sigizulu Josema. Ama sigizu. Ama go en bo galu wala ne aga sava. Ama go gali nazi aga sava ma bitiga pago godo masage na kwariya kaizo gi fizia. Ama frosa wala wozo taware besi ava tagu bidivelu. Ama tini no ya sita won bidivelu tayi tibre tina no. Ama na mazege ya boga. Jewagi glagi sayinga dili ni ebasa abuma Josema ga zegana bla. Josama ya zegena ama frosa wala wozo tibin dwezeba ali na tizo wulure dwezeba tinava jogi tibin bana tizo no wulure Joseba sama okpidibru ga kwa flogo mono foto ta ugwe awole ba mono kesa segena zugurone jewagi inga masagi ije na ba samro eze ani ke sago batane nikina tire ba pasane jiwole wo babe Sigin as a nika dofala veteran, Mabara Paragati Giola Babe. Nikena Teno Gila, Dofala Rumo Giu ava, Tevate, Dofana Tebala Paragai, Tevatu, 2 Giu Tinga, Nikiga Tevela, Catavan Mabaraga Tepemi. Masagi Basama, oh, Beana Sigin is Rume. Swinga do it better Masagi, our Masagema, Josa Resuro. Tino Josa Manano, Tema Baba. Josa Tema Baba Asogizuro. Our ama grawoni aboimani avara kezo ama kwando fa lawozo ama dami gi avara betezeve ka kwando fa avara mono puri awozo ga bobosui kesa josa segene zugurone masage wena ma edunwe ni grakapuru awa josema ama masage zuguro ama zuini tiezma Egypt ya sa naga masage foto pugwe awena mlawa kwando fa lawozo zizinga ni betene Kwando farana Josa no ba eyekipi. Kesa kwando farana ga prilone eyesa damiye na guna eje mala ni metema. Zuita na tezema kene pribla ronumla. Diene sa temale ne na tiba sa twa na gate damiye gya twa ije ga te damiye gya. Tena ko ni ga ringa masage to bobo bi de Josa ya. Ka Josa ti woni awe atvete no fe akwen. Ke atvete ne ama ama ni tikitwete ga na obama. Ni wa daga daga waga ni ma ga nuala ga we. Ama woli ura blage alubala aglaso adop bidiblewu awazatema aliga damien geta wali metopo foto puo kaira Josa
DNA te lu ga ti uru Egypt ti dia ma ga da mi ngi tani ma te po ka ni ti ni la da me ri la awru no mlo ke no to lu ti wa ga ta ti ba te lu abla gi no ti la ti ba te Benjamin ji na ga rein ga Joseph de ri ti na ri ti la mlo Joseph ke ti na re ni Joseph ngi de ke no bo te ma ga wa ye weta ke da me gi vin ti ai ma ri la e ba sa angani ta lo mlo ga ni ngani bibi gi ado ta wa so te so e ma ri la ke le ngi bo ne te ma e ba ke fi atu wa vene te ba pa na duezi e ma libo te ma te wa uru e ma tu wo gama ke na te wa no uru te we ko te ma yure ge se va ya o vele no asin la e ma wa wa re ko wu ma se ge no na elu nga le ngi sa ro so o e mama e sa woro e ma ga wa yen we e ma Joseph wo ma le ni e ma na ga die ne ba te ba te ga ma uru ti te bo ke ma te ma ge a re te ga za Joseph ele zane te ka wa ma to ya ga masagi jweni te na ma Egypt fote pour kai frugwe na ke jenti nu tikila na woni kawara besa ana ngazawo dwitable atepesi ya madi dia Egypt ke Joseph tane kwawo jungi nene ali ne aila na wama ai besa agalfa na obo ni no aka to ga nima ga nuba go jina te na ma Egypt je ko sa ni ga Joseph ke azan Egypt proja ga sa Joseph jenti ruoro ni te ken tu ya su ni te ken ga Joseph te mala tu ya su Joseph ne te ma ama me ruba ama wo fanyo leven evle ba ama grava le yizo akpata ga ma bago ama ni no aka numbusi ti yevu ye ti yana no ka grana agene boite grana taro ti ga Joseph na nda sigi ga Jesus Christ fanyo ga tete pane fanyo na tekeni ke ga fago devama intuba fago fanyo tekere ga dika ala ti ga ma bago Jesus Christ awuzi ni saya twa da fanyo wizi vaya ni dikere ga de wete ba ta te pese vaya twaro adulo ni tema sa bobogi ya zana ma ba uru twaro adulo na ya foto puo kai sago zuni tema Mose na dewa mo na obe na awoni Israel te kani zuni tema Egypt ya ma yepe uzo crown sago awulo na ma Josazane masage ni Egypt jwede tuwo ni Israel atbano no boka gola oyo te mano ga titiye abu azani ma joye ma vingi wo ama tana paka zunu wana apa ke tigla ko sunu hani ko sunu adriani maria te ma Mose adowu ali do kana gezo ke do kana gezo ali da shi wala wo babe ke sa ne na gezo jinigla ke no te ma maria elu na ye wala ba ane kwani adungu ye na yiri masage wa ngi na do hani ba nga amugo jela be e ba sa akana ge na bete dubwe giso adubwe gi na ri ma to glaro ga baga ni betega alila Mose ne ze ma ayesu ba ga bonu na ita ge pakino ga wele ijebrinla foto pugo kananugo na kesa woro ni ebesa ni mena de pete tie Egypt tie tie ejeriti doa woni oboteba atulo manu wenso to ba bezian wa blana kesa na ne besa evla zwina awlo Egypt ali ke na ne avla ne ali be ngale betiana nyata rizo mla na ga crossing anugo tari he tie na masinia sana na yinga ita ngane pali ne pete awuji ga ma epete angeno rizu awe abu bete do boyba ayeso bopa abu na ba le ngene paglaro ngene susuno ay basa ay nu meli abu naro abu be rizu je ngi boy na ama Mose ga na ni me pete se tie la no wo na ma ga ageze ga nunga ali ti wulo na atu ma wo je na ma tie na ma ije ta no wo so foto puo ka lo rugo Mose ngai ruoro abu na ta ma ngai ruoro te ma li ije ali en mate kulona dieni sa tie ma Aaron tana atrini titi masage ma ama grage ni kula Israel ama arabe na ni mate batiri masage ma ama grage na ba pagla koni na mazabu magala bagadu na paba owuro weba grage basa aye pamro Mose wo ana ma bo Aaron ma na tukwe esia atu rema ama tukwe na esia atu masage na klawe ama twalu na fia twawote sega kali Aaron basa tukwe na ro masage na basa awe tikpe na wa alatiga kali ama ni ndeteba giro gra turu ka ama ga vabuga teba tori ga besini teba tori taisebe fala mageni faba arigite keni no aka ejoliti turo ijeba jedwe ngezo na ije atepa nga podwe pa alongi sa boale ana ke gra na reni ebesa pologavo
zrogitebo ngala mala ma atelu Egypt ketisa na re ni shuti ti hatiza je ba ti Egypt ti sa zibe gra na re no ga ni no ake masagi e je li te batrika ngi maba ala keni foto pour karista gra ba sa aye pamlo mozo ama e je li te wa dwen wura ezwe libotema te pa te baragiji te pa ama mavodena tapara mavoda titipu tabugi lave peletida ama galizi na boy galizi Egypt giwa gana sa yepezo ama tidiati zona padru ya ga sunu ga paro ama ga forever na fia ga bude maru na ga fire ga grana ga ni no vrino bugara ino akenela Egypt je de tu ya na managi maga zunu na managi te petizane Egyptian gite e jalizi atinga to do wane tan pelen izane masagi sangena amako alubo mozema ava ama alode ama atozi wa atori ya ni mate paba wa ura Israel aluru jweniva ama ali wa gragi we afere ule pru na jweva foto pour calofly Mose e jeleti koni ijeva gra basa ali e jeleti pobe alubo agiya boy edaga tiga kiya ba gava gra ni tuluo tatri kan agiya boy ni no aka daga tiga kiya ba gava Egyptian gi tinya wani gare tie te vera te tilia te wolen ne masagi na uruboiteo ngapuwa wa tingezia agana te ma aluba ga ni mete tiabe aluba ga ti urule gena ti urone ijeba te ni to furishi wala tamate so to bude tawa ni mena te strash na ti sa turu te bize na te ti uru ga bize te so ga to furishi wala na ti lo no shi la be mo zo basa awatema ama ameruo awatema ke ya ba gracia tawa adepa uma wo so ameruo gra basa pelela la jenazo gra apela jena jevon bo kwa jeli ni pelo wala la zama zebe nyaja gi ti jesu te malbe ke fia ijebi tewano jela ba jefu atibri nyana kpoyi ti no ri jele te ma wurule abane le te ma redin ti ni jena te papa ne ni mesa tibude ne maumpa na te tiri ne gra bon te ba ese te ma so foto pour kaloso wa evsa Mori basa adima te se ediga tebe tu folena vete na ngane pane na atami jebalangi na ka gra ayese temar amako vini no te amara temi gra la na prio tema to wala no gizi ngani ta ulo no na ala no rema frola ma te la mi zo ngamla te la mi ni jelangi na gra basa mosema ama tu na eya tete no kotina ma iru wele ke fia mosena ngani je ulo na jelele gi bo diga kpiri na te boale Kena tingai masa ainga kwasi nan go tingai nona ka grangi te mazo zinyi te marobo fote pour ka taugo kesa tena tuwo ne gulo ngonga na te sa tri gizigini te na ma sania abuye su gizibe na na ma Mose welu go ninga fawe ma ke wo gwa na ebwero ama na ga ge wo baragi ama amo gana pakana awlo pru na ga ya gragi ama move ngane pobu o ma aya falizu mo ngane pa fali ama mo na da sigi we na sigi usuna na aga na adabago ama sivli furi na wigiti tama sabadi ama na mafuri ma malaga anfuma ama unfe elima anfu erema ama mo vle nu wasa wuru ama mo nuva ama mo wumo ama mo zeva we numa ama mo winga ngani ni nuva ma ni va ma winga na Kaisa grana te bone ayebasa ni dwi chalangiti ati wugangani apunu ngani ma afi mozia mori basa asi avala afi nani matizia amani yake bogama fote ziflugwe na sadewapo ni matete tibate ma mokori grafi do twagale gra basa mako noge onro ku we basa we yema na basa akali do to wobe ni ma te fukoringi na tiza na kali tigini tiza Tiba sa ti yawro Mose gra basa aboteba Mose grafari aboteba gra basa Mose ma ama kali galo od galo grima ama zona page awle na ba na zevu ya yezia aye wala gizi ba zevu ya yezia Jadi dwe te wana kali na wa tana palangi zane Mose a inga nuiga graba yengio ya pepo Israel Kwanzi na nugo nimeti ya wengale betiana na sa azane grama ama ga nu le simro ga ge graba yengi ye popo welino ayala ama twabo ni metema ni ne pagi ga bonama
40 zifrogo kaila. Quanta malevini, Moses Rida, training srossum. Chen was a toilet nuvetaga, gra a pot or a petima, graboteva to do mini atama, Jesus Christ. Jesus come avanis, even Moseva, ni drain or bonny tipating agama. Ni mativin pru, timno, gulongana, got 2 women. Kisation pupurituzu, Gibert and Amukulatia. Now don't glakina, bling is ya, ave Kaliva, Kalguno. A billy nazi, ave Kaliva, our grandma, and mamma. Blue Gwina, ave Kalgueva could Julungia. The dream tin, I think I na mean it, taper to you. Tinga when it house, Dorugoma, to mean. Tema, gra, Rayapazio, grab one Adriaga ave. Jesus Basayatema, Amana, Nagaga, Billy, Itake Vama. Ama Jayavana po, ama prune pe amoesoga. Wo. Ama zone pagi alanagaze, one win pe monasoga. 40 zifrugo kail frugo. Mose boga Elijah, tepatinga gradu. Tevana jini a telebina tobe jizaro. Nama, ayunoga frugula, tepa gizigi mazve. Tisago tina tefru gizi on saga. Jesus ekuninga tangizi tiaga aza. Eba sabo Mose mata Elijah ema faga bagero. Jesus boite tingi puru nusago ina tuwe tevatin epazo adagla. Tia no na giziwe na bilino temano po. Tia sa tunu meli gra sa eparetema bidinazo. Ama driga. Ama awiruma. Gigo ga unu epazo. Tenu patene. Jesus swate patene. 40 zifrugo kai sago. Retien Ezra ten woniga Jesus Christ to suni te pa. Swa hi to suni te paku gurbe sagama. Ten Jesus bako so nu frugo be ne batete bako. Nu frugo ni winga, glage nga wonu, glage ga nu vanu. Minute ma Jesus Christ ala ngai fanyu ne pakene ga gra. Nama du daya de fala ma ya ga glaga ala wuninda. Maneva we managa delu na demo wona wa ka da fanyu ye hela. Ka ala na ga winga ga di. I want to go doza, dolu abuizo. Na eka na dwi lo gatezma Jesus Christ. Na dwi, adafa we pasu gana kaso. Mozo na watima, na malangima gia topa, mafode o ujima, ganimate, tava yunte sevaya. Jesus asaga balagi, gravama, aza, ga adafa yunte sevaya. Na forena uajima, tuaga, dava yunte masogwe. Zona page awana graba naga Jesus, graboba. Awe no Jesus na tukuna renga kali. Pagi ya nanga gra bwewa ya yitia ganeze wo. 40 zifrugo kana nugo. Jesus ma wo mena te do no kotirizo. Kesa fosa go le no mono. Jesus va uru zevuiso. Tanu la matie peni. Kesa free na nugo le ni. To no te peta gizo ayelike wo. Awe no a 40 ni vetesla alihla. Jesus toare Yefua zaza. Mose wenga masagi boga nupake wonida amonga gradu tobla. Jesus boga ga gradui. Ma wozawe Moseva ma wozawe ba. Mose nimete tewini shiwala maro tawa grabon tewa. Ka Jesus wa ga noya la nala tepa adepa duzini to abo depa ba. Toya siga eta ya wa no Jesus Christ tewa. Vrino alila kewo ya peteswe. We drain tilaga gra tilaga Jesus Christ. To ate pesiri aligati kewo tiena. Nama nenima ya sa so betelega wa Jesus wuli twabaza lala ni tell ma Jesus ko lala vizia gra bweva amina.